Tugot di napalabas. Di napalabas. Gapo iti dandani pan nakadungpar ni Alona iti kotse ni Diana. Nagamam mo nga rod dagiti dua. Nakuna ni Diana nga isulangan ti gumatang iti tinapay para ken ni Alona. Ket kalpasan dayta. Inawis ni Diana ni Alona amangan iti maysa a restaurant. Iti sabali a bangir, nakapungtot ni Doña Dolores ken ni Celia. Gaputa saan pa'y ang nakainaw ken nakadalos iti kusina. Nagtungpal matadagos ni Celia iti pangibabaunan ken kuana ti baket. Iti panagmaymaysa ni Gardo iti tiyendaan. Madandanagan da ito'y. Gaputasan matlangan nga agsubli ni Alona iti ayan na. Iti dayta agundaway. Agturungan da Diana ken Alona iti ayan na. Itagagayem. Denggan nyo tituloy. Tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Di napalabas! Nakadanong tan dito tiyendaan, Diana. Mapantan itayan ni Gardo agayam ko. O sige, Alona. Kaya't ko mata makita tigayam mo ani Gardo. Asidagtan itayan na, Diana. Sigurado nga agurura yan. Oh, apay, Alona. Awan mo tan dito nagpwestuhan mi ni Gardo. Anya? Pinanawak laang itay dito ngaglaklako. Ay, nalabit adin ako nauray kat imunan ang nagawid. Alona? Diana, kasano nga rodan? Agyaman ak iti panang itulod mo kanyak dito ya. Awan anyaman na, Alona. Oh, at dagiti kinatang ta. Sa anak mo tan ngagbayan? Mapanak ko niti pagnanaedan tigayam ko. O sige, Diana. Ulitak manindagyaman kan ka, ha? Sayang, di ka nagamam mo ni Gardo agayam ko. Nakapanaw mo't kaya man. Sana bali, Alona. Sana may sa ti aldaw. At dan tumanan pa nagkikita tayo. Sige, mapanakwan. Napana ni Diana. Nagpintas kan nagsingpot ang babae. Naidumduma ti rupa na. Impagarap ko asuplada. Saan magkaya? Nalaing pa'y ang makisarita. Alona, agyaman ak nakita kamit lang. Ha? Ay, Gardo! Ay na, pasensya ka no itaaklaan nagsubli dito yung nagpwestuhan ta itinatang. Siga talaga, pinagdantanag na. Kunat mo danda ka sa napasamakan ka. Sinawar ko pa yan ti entero apalingki. Awan ti dagas na napasama kanya, Gardo. Punasa mo di pa nagdandanag mo. Nagadumot ti imat mo. Ginatang mo ka di amin na kita? Saan, Gardo? Ginatang ti may sa agayam. Ha? Sino agayim mo? Madamdama akton ngagpalawag, Gardo. Alam kit din dagiti daddo mga imat ko tagawit kan. Agururay ni tatang ijabalay. Kastagayap tinapasamak anak ko. Nagsingpot-mutan ni Diana. Nagado ti inted na amakmakan. Wan nga rod tatang. Pinakanak lang nga rodan iti restaurant. Nagpa-take out pa iti kanan tayo dito balay. Sapay nagado ti linutok a kanan tayo. Sana madadal day ta, Tata Ignas. Kanan tayo langan inton rabi. Sa bagay Mala, anyapay lang nga ro ti araramidin tayo. Mabisina kaun. Kanan tayo ti insang patyo amakmakan. Wan tatang. Ala, mangantayon. Oh, Gardo, mangalakan iti kanam. Di napakadanagan, Alona. Talaga ang mga anak maten. Ay, nabisina na ka, nagururay kan ka. Anya? Alona, ada ka gayam dito minuyungan. Wan, Gardo. Ada ka di ba kam? Awan. Kaya't kala makasarsarita. Amom, Gardo. Aging ka ita. Mapampanunot ko pa'y laang ni Diana. Italaang anapadasak ti nakisarita iti baknang akaskan kwa na. Anya?
Naglagaan tirik na ka makisarsarita kan kuana. Nagsingpet at talaga. Sayang, di mo nakita ni Diana. Adda nga min tapanak itay. Madanagan na kami na namang ururay kan ka. Iso sinapol kan ay jetsendaan. Mabainak mo namang panaw ka ni Diana. Idi imbaga na kanya kakayat na kamutamaamamukan makasarita. Saan ako na naggudgud. Tinulungan nakpayan anangimat kadagiti ginatang mi amakmakan. Kasta ka di? Wen Gardo, isupayin atiin mo na anak ipagayam kanyak. Siguro, no awan lati na patag-apapanan na. Simurot pa yun diti balay. Anya nga kumati aramaidan na dito eh. Mapan ka no iti pagnanaadan ti gayam na. Siguro, no saan nakadanda ni nadumpar iti kotse na. Diyak na amaam mo ni Diana. Magagara na ka makakita manan kan ko, Ana, Gardo. Kaya't ko agayam ni Diana. Apay nga awan ti tao dito mansyon. Awan mo ti kotse ni Mama. Manang Celia! Manang! Sa dino ti ayan mo? Daak ditoy, senyorita. Ha? Apay akas jay ti boses ni Manang Celia. Anya tinapasamak kan ko, Ana. Manang Celia? Apay! Apay nga paprusam ti takyag mo. Awan da itoy, senyorita Diana. Nan, kita man ti takyag mo. Ay, saanan, senyorita? Di mon kitaan ti takyag ko. Awan da itoy. Please, Manang Celia. Kaya't ko akitaan ti takyag mo. Senyorita. Limtag. Kan naglabaga ti takyag mo. Senyorita. Anya tinapasamak kan ka, Manang. Apay anasinit ti takyag mo. Aramid da ito ni Doña Dolores, senyorita. Anya? Kalaat ang nagpungtot ni mamam. Di na nagustuhan ti kape at tinimplak para kan kuana. Insabwag na tinagpudot a kape ti takyag ko. Anya? Saan ang mabalin ti kasta ngay naramid ni Mama kan ka, Manang Celia? Kasaritak ni Mama. Apaman ang makasangpet dito balay. Pangaasim, senyorita. Di mon ibagbagakan ni mamam tinamuam kanyak. Ang mga noad-adan to nakaguranak. Ibaganan tumanan ang nagipulong akan ka. Anya? Di ka madanagan kanyak, senyorita Diana. Kabaalak da ito'y. Inikak mo ton iti agas. Tinasayaan. Ipankalaangan iti ospital. Nasken ang maipacheck up tadayta iti doktor. Ay, saanan, senyorita? Aging galaang no madamdama, jakton marik na ti sakit na. Isu nga awan ti rumbang a pagdanagam. Anyatar aramidam dito'y kusina, Diana. Apayasi ka ti magisagsaga na iti kanam. Napanan ni Celia ababaw-nan. Adda iti silid na, Mama. Tiyawanan bain ababaw-nan. Oras ti trabaho ngam addalaang ijay silid na. Mama, kasapulan mat ni Manang Celia ti ina na. Apay nga ginana, kat saan pa'y analpas ti trabaho na. Pay man! Pangaasim, Mama. Di mon singaan ti panaginana ni Manang Celia. No adda ipaaramid mo kan kuana. Syaklaangan ti ibaon mo. Anya? Apay nga isakit mo dayjay ababaw-nan, Diana? Basta syaklatan ti ibaon mo no adda ka sa pulam, Mama. Saan pa'y ang makatrabaho itan ni Manang Celia? No kayat mo ti mangan, idasaran ka, Mama. Saan ka babaunan dito'y mansyon, Diana? Tilang babaunan ti mga ramid iti dayta. Saan ababaunan laeng ti pangibilbilangak ka ni Manang Celia, Mama? Nabayagan nga imbilang ko kas maysa nga inak. Anya? Pudno ka di tinangag ko, Diana? Wen,
Mama, pudno launay. Manipod pa'y kinaubing ko. Ni Manang Celia ti kanayon amang bagbaga kanyak, no anya ti rumbang nga aramidak. Anya, Sa anak ko maakastoy ita, no sa anak adim ngagkadagiti pamagbagana. Nasursurok tinagbalin anasingpat, gapukan kwa na. Diana, Diyak kayat ti agbalin adakas, mama. Amok a respetuan tinataengan akas kan kwa na. Imbagbay ti marigrigat akas kan ni Manang Celia. Taam muna ti mangipatag. ha, Ala, ibagamon no anya ti kasapulam ta aramido kon, mama. Iyawat ko amin a kasapulam. Siyak pa'y lang ti agtrabaho para kan ka. Ne, apay asikamot tan tinangyag iti kanak dito'y silid ko, senyorita. Maasyanak namin kan ka, Manang Celia. Limtag ti takyag mo, gapo iti aramid ni mama. Kabaalak ti mangala iti kanak, senyorita. Di ka ko man nagtaktakpay. Mabainak pa'y kit din. Apay ko maamabain ka. Dakkel ti tulong mo kada kami a pamilya. Sipod pa idi ubingak. Sikan tinangaywan kanyak. Senyorita, Jak masubadan ti adun atulong mo kanyak, Manang. Sika tinang bagbaga kan nangisuro kanyak itinasaya at asursuro. senyorita, marikriknak. Ama ano sa anak ko na agbayag dito'y mansyon. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Manang? Kanayon ada kamatan ni mamam, nga ikatan akon ababaunan dito'y mansyon. Saan to ang mapasamak dayta? Siyak ti manglapod iti aramidan ni mama. Senyorita, No papanawon na ka ni mama diti mansyon. Nasaysaya at no pumanawak matan. anya? Napatagkan kanyak, Manang Celia. Daytoy ti tandaanam. Uray anya ti mapaspasamak. Saan ka apumanaw diti mansyon? Agyamanak, senyorita Diana. Ala, mangan ka nga rudan, Manang. Di mon panunutan ti panang tulong ko kan ka. Amom Celia, kadorman ko tikaskan ka amarigrikat. Ha! Amo ka nagipulong ka kin ni Diana no anya tinaramid ko kan ka. Sa anak ka nagipulong ka ni senyorita Diana, Doña Dolores. Nakita na laang tilimtag at akyag ko. Gonggonam! Agyaman ka kit dia, tasan aday tarupam ti sinabuagak itinapudot akape. Anya? Ha! Sa anak pa'y analpaskan ka, Celia. Agtrabaho kalata nga uray limtag titakyag mo. Wen, Doña Dolores. Alag, tignay kan! Labam dagiti murang ko! Galgalam anaimbag! Ni, sa anak pa'y ama kalaba, Doña Dolores. Makita mo't alimtag pa'y laang ti imak. Basta aglaba ka! Di mo ipambarday talimtag nga imam! Basol mo matlaang no apay asinabuagan kay tinapudot akape! Doña Dolores. Agtignay kan! Jak kayat tibayo labad ababawnan! Agtungparkan! Asidag ako niti pagsinarakan ta, Diana. Pasensyakan no medyo maladawak. At dalang amin inasikaso. Okay. Bye. Sapay la kumatag na nayo na nakastoy ti panakilangan ni Diana kanyak. Iniinutan nga mas asidag tirik na kanyak. Kampay di, kaya't ko atulungan amang sapul kini Ruben. Dayta ti amo kapamuspusan, tapno at dapay nga agtalag kanyak ni Diana. Anya aga po asapulag day jay a Ruben.
Siyakla ang tiadda karbangan na iti puso ni Diana. Awanen sa balipay. Agyaman tamakisarita ka manen kanyak, Diana. Adun adaras nga inawagan ka. Ngam di mo sungsungbatan dagiti awag ko. Pasensya kan, Lindon. Adala nga min inasikaso. Adda ka di may tulong ko ken ka, Diana? Ibagam lang kanyak. Si dada anak amang tulong kan ka. Napanak iti pagnanaudan ti may sagayem ko iti adayo a lugar. Nagpatulong kan kwa na amang sapul kan ni Ruben. Kasta? Wen, sa anak nga agpatingga amang sapul kan ni Ruben. Napanak meten kadagiti amin agagayem ko. Nagpatulong kadakwada. Maawatan ka, Diana. Mabalin ka matakuyugan no adda papanam. Oray siya kung ti agbaneho para kan ka. Tapno di kan mabannog pa'y. Agyamanak, Lindon. Diana, jak kayat amakit kita analiday ka. Ti kayat ko, naragsak ka kanayon. Di kagdanag. Adda aklaang dito'y anakasagana at tumulong kan mangandingay kan ka. Simangpatan ni Senyorita Diana. Saan amabanbanog amang sapsapol ka ni Ruben? Masyanak pa yun kan kwa na. Ngam uray siyak. Kasla narigat ko apat dyan. Abas talatan nagpukaw ni Ruben. Adalakit di karkar na napasamak. Aday ta ni Senyorita. Naimbag nga oras mo, Senyorita Diana. Kastamat kan ka, Manang Salya. Oh, kumustang titakyag mo? Makarik na akpay lang iti sakit. Ngam, jaklatan ikaskaso. Kabaala kong tagtrabaho. Nasayaat nga rod no kasta, Manang Salya. Ngam, di ka unay aggaraw Tama nga no ad-adda nga agsakit. Uwan, Senyorita. Mabitlaan. Mangidasarak iti kanam. Amok amabisin ka. Saanan, Manang? Nangan kamin ka ni Lindon. Kasta ka di, Senyorita? Wan, sikakit di Mangan ka, tapno napigsa kalat ta, Manang. Di mo bisinan tibagim. Nalpasa kon anag merienda, Senyorita. Di nakunay pagdanagan. Ni Mama? Adala ang diti pasilyo. Ngam, jak amo no sa dinon tinapanan na, Senyorita. Senyorita, agon uni ti cellphone mo. Ti Hepe, ti umaw-awag. Napatiglakit di ti baga na kanyak, Manang. Song bata mon, Senyorita. Amangan no nasarakan dan ni Ruben. Sino di kinasarita mitay iti cellphone mo, Diana? Ti Hepe, Mama. Anya timbaga ni Hepe kan ka, iha. Adda ka no nakita da anakawalang a motorsiklo iti igid ti kalsada. Amangan no ti motorsiklo ni Ruben ti nakita da. Anya? Oh, apay akas ta ti reaksyon mo, Mama. Apay akas lamadanagan ka iti imbaga. Kuha. Apay ko mamadanagan na iha. Saan? Saan ak ngagdandanang? Anya ti kayat asawan ti panagdanag ni Doña Dolores. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon.
Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.